Yes, ibihe byiza reka nongere mbasuhuze bahe ikaze mu mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza ariko kandi nanizere ko muryohewe n'ibihe aho muri hose mu Rwanda, muri Afrika ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari. Munyemerere rero tubane muri amakuru turebera hamwe ingingo ikomeye cyane, amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese aka kanya yabaje avuguruye cyangwa ni yandi n'ubundi yarasanzwe ariho ashimangiwe? Ni imyanzuro ikomeye cyane inihutirwa tugiye kuba tukomozaho, turebere hamwe byinshi kuri yo, dore ko iby'u Rwanda na Kongo byumvikanye cyangwa se byaganiriyeho. Ni ibintu bikomeye cyane, harabavuga ko byagoranye, harabavuga ko byoroshye, harabavuga ko byazambye cyangwa se hari n'abavuga ko byateye indi ntambwe. Reka mbahunze yobera muri aka kanya tubane kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Ubwo rero kandi murabizi ko tumaze iminsi itageze kuri 2 tubabwiye ko intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gutumirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari byatangajwe ndetse biza gukomozwaho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Niwe yaratangaje ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu byagombaga cyangwa se byahuje icyo gihe. Rero yavuga ko bigomba guhuza u Rwanda na Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabera i Washington DC. Ni ibiganiro byaje nyuma yuko hakomeje gutegerezwa ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe hariya i Washington tariki 4 Ukuboza 2025, ariko amaso ahera mu kirere. Ikitwa guhana gahenge, reka da, intambara zarakomeje ziba intambara kabisa hariya murasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'isinywa ry'ayo masezerano ya Washington, murabizi ko aribwo umujyi wa Uvira wafashwe n'abarwanyi ba M23. Nitubabwira intambara ko yakomeje, muri baza mutese u Rwanda na Kongo byararasanye, oya, ahubwo nuko u Rwanda rushinjwa ko rushyigikira umutwe wa M23. Nuko ngo rero iyo M23 ifashe intwaro igahatana ikarwanira mu bice runaka, igafata uduce runaka, byitirirwa u Rwanda. Bisobanuye ko ngo rwarwarenze ku masezerano y'amahoro. Niyo mpamvu mwabonye amatangazo amwe namwe y'ibihugu bikomakomeye hirya no hino ku isi byamagana ifatwa rya Uvira nyuma y'amasezerano ya Washington. Hanyuma icyo ngira ngo tugaruke aka kanya, izo ntumwa z'u Rwanda ntabwo ari Perezida Kagame na Tshisekedi bari bahuye nyabuneka, ahubwo murabizi ko ayo masezerano yo ku itariki 4 yari yasinywe na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano rero nkuko byagaragaye cyangwa se byatangajwe nahoze muri kinyamakuru The Africa Report gitangaza ko abo aberekeje muri ibyo biganiro cyangwa se abatumiye muri ibyo biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mauro de Lorenzo ndetse na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi ni bamwe mu bakunze n'ubundi kwitabira ibiganiro byagiye bihuza u Rwanda na Kongo, byaganishije n'ubundi kwisinywa ryari amasezerano y'amahoro yo mu Kuboza umwaka ushize, murabyibuka. Bivugwa ko ku ruhande rwa Kongo ibiganiro byari byitabiriwe n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Aka kanya ndagira ngo munyemerere untega amatwi kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma wumve iby'u Rwanda na Kongo byumvikanye nyuma yo kongera guhurira i Washington. Reka nze mbikomozeho mbibabwiraho gatanu kandi hanyuma ariko ndanababwira ko Kinshasa rakinga babiri hamaze iminsi havugwa uruntu hagati ya Bahati Lukwebo udashyigikiye ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga. Aka kanya maginga ya uyu musenateri yamaze kwegura muri Sena, aravuze ati bisi nabishobora simbyishoboreye, ati ngira gatwe gato nkakarinda uruguma. Yagize atya yegura kuri uyu mwanya cyangwa se yegura muri Sena ya Kinshasa. Reka nze mbabwireho, reka mbanze mbahe updates cyangwa se amakuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano. Havuzwe ituze ariko ritarambuye cyangwa se ridahanzwe amasoko ryatinda bitewe n'uburyo mu by'ukuri buri ruhande ruri kwitegura urugamba. Havuzwe amakamyo agera kuri 7 yambutse Kavimvira na Gatumba aturutse Bujumbura. Ayo makamyo ngo yarasinye ibikoresho n'abasirikare baba b'u Burundi, bakavuga ko harimo n'abandi b'Abanyatanzania. Ni ibivugwa, birumvikana ko nago birasobanurwa neza. Ese naba FDNB cyangwa se harimo n'aba TPDF, ni ikibazwa. Ariko kandi ikigamijwe no kuza kurinda umujyi wa Uvira kubera ko 23 ngwiri kuvuzigiriza imirindi mu marembo y'uyu mujyi. Reka turebera hamwe aka kanya amakuru yarari guturukayo. Biravuga ko nta saso riri kuvuga
kuvuga, ariko buri ruhande ngo rufitiye umugambi mubisha urundi bitewe n'uburyo impande zombi ziri kugira gute ziri gucunganwa. Ni nyuma yo kurasanira muri axe zegera Uvira n'ubundi ku misozi ya Kabunambo na za Runingu ku muhanda route nationale nimero 5 ni muri teritwari ya Uvira n'ubundi humvikanye amasasu y'imbona ziremereye ndetse n'izoroheje. Aka kanya rero biravuga ko ituze ryagarutse, ndetse kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo nta rusaku rw'amasasu rwumvikanaga, ariko kandi ukavuga ko Runingu yo yafashwe n'abarwanyi ba M23. Hanyuma ariko kandi abaturage batuye za Kabunambo na Runingu bamwe barahunze, abandi baguma mu nzu zabo, ntibatuje ntibatekanye ntibarya ntibamira. Aka kanya ubwoba ni bwose. Nahoze mbona umuyobozi witwa ngo ni Martin Mafikiri uhagarariye SNCC muri Kivu y'Amajyepfo, nawe rwose yari yemeje ko ibintu byatuje kandi bimeze neza, ko FARDC ngo nizo ziri ahangaha. We yavuze ko ngo FARDC nizo ziri Kabunambo, ariko kandi iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga, abenshi muri bo bahungira mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero kubijyanye n'ingendo, umuhanda wa route nationale nimero 5 uhuza Bukavu na Uvira, hari ababyita ukunda, ariko uyu muhanda uracyafunze kuva mu minsi ishize mu by'ukuri. Ariko kandi uwo muhanda wafunzwe ku busabe ngo bw'igihugu cy'u Burundi. Ni ibindi biri guhishurwa ko uwo muhanda route nationale nimero 5 uva Bukavu werekeza Uvira wafunzwe ku busabe n'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo iki gihugu gifite impungenge z'uko ngo hari abantu ngo bashobora kuba bawucamo bakinjira mu Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse u Burundi bwigize no gutangaza ko bushobora gufunga imipaka yabwo na Kongo niba Kongo iramutse itemeye gufunga uyu mupaka. Kandi icyo Burundi bwasaba Kongo ntigikore, nje mbona ntacyo, kubera ko ibihugu byombi byabaye nk'agati k'inkubirane. Hanyuma aha Uvira nta sasu uri kuvuga, abari kubabwira ko hari imirwano aka kanya, ubwo hari ukundi cyangwa se hari andi masuruse bafite, ariko amakuru arangaragariza ko ituze ari ryose. Ariko ku ruhande rwa M23 baritegura kwa advancinga, uruhande rwa coalition narwo ruritegura kwatsa umuriro kuri M23. Reka tuve Uvira tugaruke muri Walikale. Ahangaha muri Walikale haravugwa ukongera imbaraga z'ingabo za Alliance Fleuve Congo M23. Ni kwanga igisirikare cyabo ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ngo kiri kongera imbaraga zidasanzwe cyo bita deployment y'abikoresho ndetse n'ingabo mu bice bya Bukumbirwa. Abarwanyi ba M23 ngo bakomeje kohereza imbaraga nyinshi mu bice byo muri teritwari ya Walikale, nkuko amakuru aturuka ku bayobozi b'umuco n'inzego z'umutekano bitangaza. Ngo ku munsi wo kwa gatatu tariki 18 Werurwe ngo hageze ahangaha muri Bukumbirwa, hageze izindi ngabo n'ibikoresho bya gisirikare, amasasu n'ibindi mu gace ka Bukumbirwa. Akana gace rero kari hagati ya groupement ya Ikobo ndetse na Kisimba. Izi ngabo ngo nshya ngo zaje zisanga izari zaragezeyo ku itariki 14 Werurwe, aho zashyizeyo ibirindiro bitatu bishya muri Bukumbirwa. Ibi byatumye AFC M23 ikomeza gukaza umutekano no kwigarurira neza agace ka Ikobo basanzwe bagenzura hose. Hanyuma rero izi mbaraga cya zikaba zije ziturutse mu duce twa Bleusa na za Rusamambu no mu bwami bwa Bwito muri sheferi ya Bwito, aha ni muri teritwari ya Rucuru. Abasesengura rero bakavuga ko iyi gahunda yo kwimura ingabo ishobora kubigamije gutegura ibitero bishya ku ngabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane mu gace ka Kisimba. Ariko kandi mu duce ngo dushobora kwibasirwa cyane harimo umujyi w'ingenzi wa Pinga, n'umudugudu wa Kailenge ndetse na Maruho. Aha hose rero ngo haracyari ingabo za leta zicungira umutekano uyu mujyi wa Pinga. Ngo kubera impungenge rero abayobozi b'umuco bo muri ako karere barasaba inzego z'umutekano kongera ubwirinzi no gukaza ingamba z'ubwirinzi kugira ngo baburize imigambi y'abarwanyi ba M23 bashaka kwagura ibice bagenzura muri ziriya axe. Abarwanyi ba M23 ba deployinzwa hangaha baturutse muri sheferi ya Bwito, ngo nabagabanyutse kuri ba bandi bamaze iminsi besurana na Wazalendo muri sheferi ya Bwito n'ubundi ni muri Rucuru. Mwabanumwe ibintu ntago byoroshye na gato. Nta byinshi biri kuvuga ku kibuga cy'imirwano, reka tugaruke turebera hamwe noneho ibijyanye n'ibyemeranyijweho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko intumwa z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo zarahuye zemeranya ku ngamba zifatika ngo zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri tariki 17 Werurwe no kuwa gatatu tariki 18 Werurwe nibwo intumwa z'ibihugu byombi zahuye. Itangazo rero ryasohowe kandi rihuriyeho ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ivuga ko
cyangwa se impande zombi zivuga ko icyo Kongo ivuga ari nacyo u Rwanda ruvuga, ndetse nacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza zivuga ko ngo inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro ndetse n'uburumbuke. Iryo tangazo risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi ndetse no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu n'imbibi zabyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Kongo ibe yasenye umutwe wa FDLR, ni umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ndetse no kurinda abasivile bagirwaho ingaruka n'ibi bibazo byose. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Kongo, Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye ndetse n'uburumbuke mu karere. Ku 27 Kamena 2025 nibwo ibihugu byombi byasinye amasezerano ya Washington mbere yo kwemezwa na n'abaperezida babyo ku ya 4 Ukuboza 2025. Kigali na Kinshasa rero byongeye guhurira i Washington mu gihe Amerika iherutse gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba mu by'ukuri ngo rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje, ndetse no kuba ngo rukomeje guha ubufasha umutwe wa M23. Ni ibintu u Rwanda murabizi ko rudahwema kwamaganira kure uko bwije nuko bukeye, buruko rubishinjwa cyangwa se akenshi rubishinjwa rwo rwumvikana rubitera utwatsi, nk'uko ku rundi ruhande Kongo itera utwatsi gufasha FDLR. Icyo nshaka ko tugarukaho rero ni mu buryo bw'ubusesenguzi noneho icyo ibi byaganiriyeho bivuze. Reka tubirebere hamwe, ariko kandi mu by'ukuri turebere hamwe icya mbere kuri ingingo mu by'ukuri turebera hamwe icyo aya masezerano agamije, ari mu yihe context. Aya masezerano ari mu murongo w'ibiganiro byari bisanzwe bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana cyane, agamije kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, agamije guhosha imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, guca burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane ikibazo cyangwa se izingiro ry'iki kibazo akaba ari FDLR, no kugarura icyizere hagati ya Kinshasa na Kigali. Byumvikane neza hanga tugendane. Hanyuma mu by'ingenzi byemeranyijweho, kubahana ku busugire bw'ibihugu, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, defensive measures. Ahangaha ni naho bigoranira cyane. Kubahana ku busugire bw'igihugu nuko ngo u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ahangaha ubundi ukomeje kubyumva neza, bavuga gukura ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, ariko hari abagira gutya mu bikari bakerura bati kuba u Rwanda rwakura ingabo zarwo ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ese koko u Rwanda rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo? Niba ziriyo zirakora iki? Ese icyo zikora ntikirangira? Ese u Rwanda rufite ingabo ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Niba zitariyo kuki bivugwa? Ese kuki bivugwa ntibirangire cyangwa se bihora bivugwa uko bwije nuko bukeye? Ubwo rero ibyo ni mu by'ingenzi byemeranyijweho, gukuraho icyitwa defensive measures ku butaka bwa Kongo, birumvikana cyane. Noneho kurandura FDLR mu gihe cyagenwe, ndetse no kurinda abasivile. Kurandura FDLR ubundi niyo muri Washington, mu masezerano ya Washington, ntabwo kurandura FDLR biza nyuma yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, ahubwo kurandura FDLR biza mbere, bigakurikirwa no n'ikurwaho ry'izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Muri aya masezerano yasinywe ntago higeze hatangazwa igihe ntarengwa FDLR igomba kuba yagize ite yakuriweho, ariko kandi n'igihe ntarengwa ingamba z'ubwirinzi zigomba kugira gute gukurirwaho nyuma y'uko FDLR izabyize ite ishenywe. Ahangaha rero haracyari mu rujijo. Ubwo rero ibyiza bishobora kuvamo cyangwa se opportunities, umusaruro w'izi ngamba ziramutse zishyizwe mu bikorwa, ntawe utabibona ko byagabanya ubushyamirane n'impande zombi zubahirije ibyo ziyemeje cyangwa se zisabwa, kuko intambara ishobora kugabanuka cyane, ndetse ubufatanye bushobora kongera kubakwa hagati y'ibihugu byombi, bigatahiriza umugozi umwe, bikabaho bibanye. Icyizere cy'amahoro arambye
nacyo cyaragabanutse, aya masezerano ashyizwe mu bikorwa cyagaruka. Aya masezerano atandukanye n'ayandi iyo mu bihe byashize, kuko harimo uruhare, niba mubyumva neza, harimo uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ingamba zifatika aho kuba amagambo gusa. Ahangaha birumvikana cyane. Noneho ubwo reka turebere hamwe ikibazo umusivili ahura nacyo. Kandi mu burasirazuba bwa Kongo, uretse ko isasu ridatoranya, ariko abahura n'ingaruka z'iyi ntambara ni abasivili bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubwo rero kwita ku basivili byaba ari intambwe nziza, kuko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nibo bahohoterwa ndetse bahohotewe kenshi. Gushyiraho gahunda yo kubarinda rero ni ikintu gikomeye kandi cyahesha ikuzo iki gihugu cyakoze ubuhuza, ndetse kigahesha amahoro n'ituze ibihugu byashyize mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano. Impungenge ariko ni zose ku mpande zombi, kuko reka tubirebere hamwe nk'ingingo ya gatatu, nge nise challenges. Tubirebere hamwe. Icyambere, ikibazo cya FDLR. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse gifatwa nk'ipfundo ry'ibibazo by'umutekano muri aka karere, kuko FDLR nicyo kibazo nyamukuru nk'uko ahangaha bigaragara, kuko Kongo yemeye kuyisenya, ariko iyi mitwe imaze imyaka irenga 20 ifite imizi mu baturage ndetse n'ishyamba. Hari aho ivugwaho gufatanya n'ingabo za Kongo mu burinzi bwa hariya Kinshasa, ko muri presidence FDLR biri ku isonga. Niyo nkingi ya mwamba mu rugamba bahanganye na M23, aho wumva M23 yabijijwe ibyuya ni FDLR ziba zabigizemo uruhare. Mw'abantu mwe, FDLR na Kinshasa kubitandukanya byagorana cyane. Hanyuma aho niho bigoraniye rero sasa. Niho bigoraniye. Impungenge, ese Kongo ifite ubushobozi bwo gusenya FDLR mu gihe gito? Ahangaha ni ikibazo, ariko ni ikibazo wibazanye impungenge rwose. Kavuga ese Kongo mbona igenda bigura intege mu bushobozi bwa gisirikare ifite, yarwanya FDLR ikayishobora cyangwa se yayitsinsura, noneho by'umwihariko mu gihe gito? Ese izabikora koko nta mpamvu za politiki zibangamiye? Iki nacyo ni ikibazo. Gukuraho ingamba z'u Rwanda, z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ese u Rwanda rwasabwe gukuraho defensive measures? Ibi bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa, gukuraho ingamba se byaba bikorwa mu buhe buryo? Ese ubundi bwo FDLR idahari ni gute igihugu cyabaho kitirindira umutekano? Kuki byakunda, kuki byakorwa? Ibi rero nk'uko bigaragara, niba namwe mubibona neza nk'uko mbibona, bishobora guteza ikibazo cyangwa se bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa, u Rwanda rukuyeho ingamba z'ubwirinzi, byagorana cyane, habaho gusubira inyuma ku mutekano. Ikibazo cyarushaho gukomera kuruta uko gikomeye ubu ngubu. Ikibazo gikomeye ahangaha, ninde uzabanza n'usabwa gusenya FDLR? Ariko si uwo nguwo bisabwa, afite uburenganzira ubushobozi bwo kubikora. Ese abaye abyemeye ariko yabikora bikamunanira, yahabwa iyihe support? Ni ikindi kibazo kibazwa, kuko iki kibazo cya FDLR ni ikibazo noneho cy'amateka. Reka turebere hamwe rero. Iki ni ikibazo kimaze imyaka myinshi. Kongo ishinja u Rwanda kwinjira ku butaka bwayo, u Rwanda rugashinja Kongo gukorana na FDLR. Ibi tubihora tubivuga. Ibi rero bituma icyizere hagati y'ibihugu byombi kiba gike cyane, n'amasezerano akajya agorana gushyirwa mu bikorwa. Ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma ikindi, amatsinda menshi yitwaje intwaro si FDLR gusa, kuko mu burasirazuba bwa Kongo habarizwa imitwe irenga 250 yitwaje intwaro, ariko FDLR n'ubundi iguma ari mukuru, ubundi ngo zitukwamo nkuru. Zitukwamo nkuru. Ubwo rero mu by'ukuri nagira ngo mubwire ko hari indi mitwe myinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kandi ihungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu rero nubwo FDLR yasenywa, umutekano ushobora kutaboneka burundu, kuko ibibazo bya politiki imbere mu bihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'ubwo hari igitutu cya politiki ku buyobozi, ariko mu Rwanda umutekano w'igihugu niyo priorite, nicyo kintu gishyizwe imbere, gihora gihari kandi kitagomba guhungabanywa. Ari nayo mpamvu izo ngamba zose z'ubwirinzi zifatwa uko bwije nuko bukeye, ndetse zikavugururwa zigakazwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero murabizi ko amasezerano menshi yagiye ananirwa mbere. Aya si ubwa mbere rero byabibaye, habaye handi masezerano menshi imbere yayo, menshi ntiyashyizwe mu bikorwa uko byari biteganyijwe. Impungenge zakomeje kuba zose hagati y'impande zombi, ukibaza ese aya masezerano yo azagira itandukaniro ki? Aho bishobora kugoranira cyane ni igihe ntarengwa cyo kurandura FDLR, ntabwo cyatangajwe muri izi ngamba zafashwe. Hanyuma ibi rero ni ibintu bigoye mu buryo bwa gisirikare, bishobora no gutinda cyangwa se ntibigerweho. Kudahuza
kudahuza mu gusobanura amasezerano nacyo ni ikindi kibazo kiri deep cyane. Kudahuza mu gusobanura ikibazo, ahangaha niba ubwo reka yenda ntanga urugero ku Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi, wenda mukumva ko ari ugukuraho biriya bisasu bimira ibindi hariya ku mipaka, gukura ingabo ku mipaka zirindiye umutekano igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uburyo bisobanurwa, abandi ku rundi ruhande bakavuga bati ni ugukura ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo gucagura ingabo z'u Rwanda zikava muri M23 zikagaruka mu Rwanda, zigava ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma abanyekongo ibyabo bagasigara babyivuganira. Ahangaha abandi ku rundi ruhande niko babivuga. Ahangaha ni naho bigize gute, bigoraniye. Niho handi mu buryo bwo gusobanura akantu ku kandi cyangwa se ingingo ku yindi, niho bigoranira hakavamo ukutizerana, kikaba ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu n'ikorwa ry'intambwe rito rishobora gusubiza ibintu nyuma, nkuko aka kanya njye niko mbibona. Niyo mpamvu nabahaye rugari muri comment ngo mutubwire uko mubyumva namwe. Amasezerano ashobora kudindira bitewe nuko mu by'ukuri impande zombi zidasobanura ikibazo uko kiri. Birumvikana cyane rero, uribaza utese mu by'ukuri mu buryo nka conclusion, ayo masezerano reka mubwire ko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko mu bikorwa intsinzi yayo izaterwa n'ibintu bitatu gusa. Ubushake nyakuri bwa politiki, icyo ni icyambere ku mpande zombi. Ndababwiza ukuri, muri conclusion nabateguriye cyangwa se icyo nakwita nk'igisubizo kuri ibi ngibi byose, amasezerano ni intambwe nziza kuko rwose impande zombi zirayemeranyaho, ariko ikibazo kibakuza ntibayasobanure kimwe ndetse ntibanayubahe ngo bayubahirize. Ariko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko si mu bikorwa. Mu bikorwa bibaye yaba ari insinzi ikomeye, ariko bitanabaye dore icyo bisaba mu by'ukuri kugira ngo bibe full, biryohe cyangwa se bigere ku ntego. Insinzi y'amasezerano izaterwa n'ibintu bitatu: ubushake nyakuri bwa politiki ku mpande zombi, icyo ni icyambere; kurandura FDL mu buryo bugaragara ndetse bufite ubugenzuzi bukomeye, hakarebwa niba koko FDL itakibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ese murabona bishoboka? Abenshi batiwoya kuko Tshisekedi ntago yakwimenera amaraso, kuko FDL na Tshisekedi basa nk'abahanye igihango. Noneho ubwo n'ubugenzuzi bukomeye bw'abafatanya bikorwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugakora, hakarebwa niba FDL koko iri kurandurwa. Byaba ngombwa Kongo byayinaniye igahabwa support mu kurandura FDL. Ubwo rero umwanzuro w'ingenzi na amahirwe y'amahoro arahari, ariko inzitizi ni nyinshi cyane. Ikibazo cya FDL ni ikibazo gikomeye ndetse kizagena niba ayo masezerano azatsinda cyangwa se azananirana. Ubwo rero birumvikana ko ari ibintu bitoroshye na gato. Reka dukomeze turebere hamwe mu by'ukuri uko bizagenda cyangwa se uko bizarangira. Ndagira ngo mabwize ukuri ko ibintu bitoroshye na gato. Yes, hanyuma reka tunyarukire Kinshasa. Ndagira ngo mutange ibitekerezo kuri iyo ngingo y'aya masezerano ya Washington. Kinshasa bibaye ngombwa ko bahatira ukwebo udashyigikiye ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga yegura muri Sena. Ni senateri Modeste Bahati Lukwebo yeguye muri Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike agaragaje ko adashyigikiye umugambi wa Tshisekedi Antoine wo guhindura itegeko nshinga. Mu ibaruwa yandikiye Sama Lukonde uyobora Sena, Lukwebo wari vice president wa kabiri wayo yasobanuye ko yafashe kiriya cyemezo kubera umwuka mubi uri muri Sena ya Kinshasa muri iki gihe. Ati, nyakubahwa perezida, mfite icyubahiro cyo kubagezaho rero ubwegure bwanjye ku mwanya wa vice president wa kabiri wa Sena bitewe n'umwuka wa politiki uri muri iki gihe mu mutwe mukuru wa Sena w'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahati Lukwebo yavuze ko nubwo yeguye akiri inkoramutima ndetse akaba yubaha perezida Felix Antoine Tshisekedi, yunzemo ati ubu bwegure ntibushingiye kukunanirwa gukora akazi, kuko namye nshyira mu bikorwa inshingano zanjye neza kandi ku gihe. Intego ni ugutanga umwanya ku bandi banyamuryango bafite ubushake bwo gukomeza ibikorwa natangije guhera muri Gicurasi 2024 kugira ngo haze ituze muri Sena.
Bahati Lukwebo mu kiganiro yaherukaga guha abanyamakuru yagaragaje ko adashyigikiye gahunda ya Perezida Tshisekedi wifuza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yemererwe cyangwa se yemererwe kuziyamamariza kuyobora Kongo muri manda ya gatatu. Yavuga ko Kongo idafite ikibazo cy'amategeko, ko ahubwo abayobozi batayubahiriza ari bo babangamye. Ni amagambo yatumye abasenateri bagenzi be bahita bamutakariza icyizere mu buryo bukomeye. Hanyuma ikibazo cy'impunzi z'abarundi cyaganiriweho mu nama y'iminsi 3 i Nairobi muri Kenya. Ni kuri wa gatatu Minisitiri Major General Retired Albert Murasira ushinzwe ibibazo by'impunzi mu nshingano ze yakurikiranye inama y'abaminisitiri yahuje abahagarariye guverinoma baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika yaberaga i Nairobi muri Kenya kuva ku itariki 16 na 18 Werurwe 2026. Iyi nama yitabiriwe n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR n'abafatanyabikorwa mu iterambere n'imiryango y'ubukungu mu karere. Ibiganiro byari bigamije gushaka igisubizo cy'ibibazo by'impunzi z'abarundi binyuze mu mikoranire yibanda ku guteza imbere no gushimangira gutaha ku bushake no gusubizwa mu buzima busanzwe impunzi mu gihugu cyabo. Hanyuma Minisitiri Murasira yashimangiye ubushake bw'u Rwanda, ashimangira ko gushyira mu bikorwa neza ibyumvikanyweho mu by'ukuri bizasaba ubushake bwa politiki bukomeye, kutihunza ikibazo ndetse no gusangira inshingano mu bafatanyabikorwa bose. Hanyuma tugana ku musozo, reka mbabwire ko ADEPR yambuye ubushumba 35 baregwa jenoside. Ni itorero ADEPR. Iyi rero ni inkuru inagezweho cyane ndetse mu by'ukuri tuza kugaruka mu makuru yacu ari imbere. Ivuga ko ADEPR yatangaje ko yambuye abantu 35 inshingano za gishumba n'iz'umubwiriza butumwa nyuma yo guhamywa n'urukiko icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iki cyemezo cyatangajwe ku ya 18 Werurwe gishingiye ku myanzuro y'inama nkuru y'abashumba ba ADEPR yateranye inshuro ebyiri muri 2025 no muri 2026 isuzuma ibijyanye n'abari bafite inshingano z'itorero ariko barahamwe n'ibyaha bya jenoside. Ubuyobozi bw'itorero bwamenyesheje abakristu ko abo bantu bose bakuwe ku nshingano zabo burundu bitewe n'ibyaha byabagaragayeho. Ubwo rero ku rutonde rwashyizwe hanze hagaragaraho amakuru arambuye kuri buri muntu, arimo amazina ye, inshingano yari afite mu gihe cya jenoside, aho yakoreraga ndetse n'aho aherereye ubu ngubu. Muri abo harimo bamwe bafungiwe mu magororero atandukanye mu Rwanda, abandi bari mu bihugu byo hanze nk'Ububiligi, Uganda, Malawi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'abakatiwe burundu n'inkiko ndetse n'abatorotse ubutabera cyangwa aho baherereye hatazwi neza. Ubwo rero icyo cyemezo kigaragara ko cyangwa kikagaragaza ko itorero ryiyemeje gukomeza guharanira ukuri n'ubutabera no gukura ku nshingano abagaragayeho ibyaha bikomeye nk'icyaha cya jenoside. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri kuri aya manywa yo kuri wa kane tariki 19 Werurwe 2026 5 kuri 5 hano kuri News Lab TV. Turakomeza kubana.